Is intermittent fasting is acceptable, advocated, or what is your take on this? See, intermittent fasting is a concept which is not new to us. व आमच्या आज्या पणज्यामध्ये पहिलीपासून आसा. आमच्या आजोबी कितें करताल्यो, विकातल्यान एक दीस उपास म्हणून दवरताली. सो ते कांयच खायना आशिल्ली त्या दिसाक. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन बाय द वेस्ट, मॉडर्नाइज्ड आणि आमकां परत आयला, which is called as intermittent fasting. So what is basically intermittent fasting? It is time restricted feeding. म्हणजे तू आता various types of intermittent fasting आसा. 16:8 असता, म्हणजे तू 16 वरां उपाशी रावता, 8 वरां खाता, किंवा 5:2 म्हणून करतात. 5 दीस विकातले नॉर्मल डायट घेतात, उरिल्ले 2 दीस सामके कमी, म्हणजे 500 कॅलरीज बी अशें घेतात. सो बेसिकली वॉट हॅपन्स इन इंटरमिटंट फास्टिंग इज देर इज अ प्रोलॉंग पीरियड ऑफ फास्टिंग, जातून तू कार्बोहायड्रेट घेना. सो वॉट हॅपन्स, देर इज नो ग्लुकोज सोर्स इन द बॉडी इन दॅट टाइम. सो ड्युरिंग दॅट टाइम आमचे जे बॉडी फॅट जे आसा ते यूज करता. सो देर इज फॅट लायसिस इन द बॉडी इन दॅट टाइम, किटोन्स तयार जातात. सो इट इज अ टायप ऑफ फॅट लॉस. सो ज्या पेशंटांमध्ये फॅट लॉस करपाक जाय, स्पेशली डायबेटीक, आमी जर वी गेट यंग पेशंट्स 20 years 30 years हू आर ओवरवेट, ओबेसिटी असता, BMI तांचो 30-35 प्लस असता, दे हॅव अ लॉट ऑफ इन्सुलिन रेजिस्टन्स, न्यूली डायग्नोज डायबेटिक्स असतात. सो फॉर दीज पेशंट्स इंटरमिटंट फास्टिंग इज एडवायजेबल, बिकॉज इफ यू लूज अशे, according to recent studies, if you lose even 10% of your body weight, suppose he is 90 kgs, he loses 10 kgs in the next 4-5 months, comes down to around 80 kgs, there is a possibility that his diabetes can be corrected. So in these patients intermittent fasting is advised. आता already जो diabetic आसा, खूप वर्षा 5-6 वर्ष जाली diabetes आसा, who is already on multiple medications, असले पेशंटा खातीर intermittent fasting is ideally not advised, because during those periods of fasting his sugars will go down, he will go in hypoglycemia. So he can follow normal diet, calorie restricted but timely eating diet. Intermittent fasting can be for those who want to lose fat, who wants to reduce their body weight, or for early diabetic patients who have lot of insulin resistance, because it is seen that intermittent fasting over a period of time can decrease insulin resistance, especially in high BMI patients.